16. juli 1995. Dijelovi 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine uz sadejstvo i artiljerijsku podršku jedinica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Tuzle u jutarnjim časovima oko 8 sati 16. jula 1995. izveli su napad, probili linije Vojske Republike Srpske i spojili se sa čelom kolone u širem pojasu Boljkovice, gdje su vođene žestoke borbe između Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske i drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon toga, preko sredstava veze, uslijedili su pregovori između drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Neki dijelovi kolone su se još uvijek pokušavali probiti na teritoriju pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mnogi su se predali i bili ukrcani u autobuse i kamione, a zatim odvedeni u dolinu Cerske. Jedan preživjeli se prisjeća da je, kad je tamo stigao, shvatio da gazi po krvi, te da su ostali koji su nakon nedjelju dana prolazili kroz dolinu Cerske osjetili zadah leševa. Pripadnik jedinica koje su učestvovale u pogubljenjima, Dražen Erdemović, predao se tribunalu te je 1996. predočio detaljno svjedočenje o ubistvima u kojim je lično učestvovao ili za koja je znao da su izvršena na Vojnoj ekonomiji Branjevo i u Domu kulture Pilica. Erdemović je bio pripadnik 10. diverzantskog voda baziranog u Hanpijesku generalštabu Vojske Republike Srpske. Pripadnici njegove jedinice su dobili naredbu 16. jula da odu na farmu Branjevo u područje Pilice, mada im prvobitno nije rečeno zašto. Autobusi. Na farmu su počeli pristizati autobusi sa bosanskim muslimanima, jedan po jedan. Jedan od komandanata je naredio Draženu Erdemoviću i njegovoj jedinici da pogubi te ljude, da ih strelja. Zapamtio je da je ukupno stiglo između 15 i 20 autobusa, dovozeći muškarce od 17 do 70 godina starosti. Muškarci iz prvog autobusa su imali povez preko očiju i vezane ruke. Ostali nisu imali povezane oči ni vezane ruke. Erdemović kaže da su u pratnji autobusa bili policajci sa oznakama vojne policije Drinskog korpusa. Oni su iskrcavali po 10 ljudi da bi ih odveli na egzekuciju. Tuku ih. Dok su autobusi pristizali između 13 i 14 sati, Erdemovićevoj jedinici se pridružila još jedna grupa vojnika iz Bratunačke brigade kako bi pomogli u strijeljanjima. Ovi vojnici su počeli tući civile motikama, tjerali su ih da kleknu i da se mole na muslimanski način pognute glave. Zaključio je da su ih htjeli poniziti prije nego što ih pogube. Trajanje. Strijeljanja su trajala od 10 do 15 sati. Kao što sam rekao, komandir grupe Brano Gojković bi nas rasporedio kako da stanemo u streljački stroj i dva vojna policajca iz autobusa su izvodili po 10 ljudi muslimanske nacionalnosti iz Srebrenice i Brano Gojković i Golijan Vlastimir su ih dovodili do streljačkog stroja. Can you estimate, Mr. Erdemović, how many civilians were killed by your unit and members of the Bratunac unit on the 16th of July? 16. Negdje oko 1000, ja mislim 1200 ljudi, ne znam, to sam otprilike procijenio po dolasku autobusa. Are you able to estimate how many people you killed? Ne znam tačno, ne mogu procijeniti i da vam iskreno kažem, ne bi ni želio da znam koliko sam ubio ljudi. Genocid, kolektivni poduhvat. Kakve god bile njihove lične pobude, razmišljanja, osjećanja i koristi, svi su oni dio jednog složenog i kolektivnog poduhvata za koji su neraskidivo vezani, a svojim ponašanjem oni pokušavaju da taj poduhvat učine uspješnim, da izvrše progon i da se oslobode određenih kategorija ljudi koje smatraju nepoželjnim. Mi smo došli do tije leševa tude, o
okrenite, kaže, leđa. Okrenuli smo leđa. Naređeno nam je da pucamo u te civile, odnosno da vršimo egzekuciju nad tim ljudima. Mjesto pali, bilo je lezi. Ali nije ni izrekao lezi, Rafal je sasjekao. Nije me dofatlo ništa, ali ja sam pao. Drugi je pao preko mene, tako sam ležao, samo povika srpski vojnik, no onda kad je prestala paljba, kaže, ima li ko živ? Jedan kaže, imam ja, a drugi kaže, imam ja, haj me ubij. I on je prešao po jedan metak, moguće iz pištolja, cvak i gotovo. Dražen Erdemović je u svom svjedočenju naglasio da se pokušao izvući iz predstojećih ubistava navodeći: Naprosto mi je bilo žao tih ljudi, nisam imao nikakvog razloga da pucam na njih. Nisu mi učinili ništa nažao. No napomenuo je da je unatoč tome morao ubijati, jer je prijetila mogućnost da i sam bude pogubljen ako odbije da izvrši naređenje, da je čak vozačima autobusa bilo naređeno da ubiju barem po jednu osobu da ne bi mogli svjedočiti. Genocid. Saučesnici. Što se tiče počinitelja, može se uočiti sličnost sa grupom ljudi koji započinju uobičajenu karijeru kriminalaca. Jedan zločin vodi drugom, mnogo težem zločinu, koji opet vodi trećem, još težem i tako u nedogled. Ljudi koji su u njega umiješani sve više zapadaju u kriminal, znaju šta je ko uradio, pa će biti sve više stvari koje će morati da kriju. Za njih će biti gotovo nemoguće da se vrate zakonitom načinu života, a međusobno povjerenje i nepovjerenje postaće veoma značajno za nastavak njihovih aktivnosti. U toku takvog procesa oni će jedni drugima postati saučesnici, a onda će svakom od njih biti još teže da sve to napuste. Što su zločini teži, njihovi počinioci se sve više drže zajedno, čime se umanjuju šanse bilo pojedinca, bilo grupe za povratak normalnom životu. Svjedok Q. Kada su otvorili vatru, bacio sam se na zemlju i na moju glavu je pao jedan čovjek. Mislim da je poginuo na licu mjesta. Osjećao sam kako po meni curi topla krv. Čuo sam kako neko zapomaže. Preklinjao je da ga ubiju, a oni su samo rekli: neka pati, kasnije ćemo ga ubiti. Narednog dana je svjedok Q, koji je otpuzao na sigurno i krio se u blizini, čuo kako teška mehanizacija stalno dolazi i odlazi sa stratišta. Erdemović je pred tribunalom rekao: Pa čak i da sam izabrao da pogube mene, to nimalo ne bi uticalo na sudbinu ovih ljudi. O njihovoj sudbini je odlučio neko na mnogo višem položaju od mene. Kao što sam već napomenuo, to prevazilazi moje shvatanje. Mislim, to mi je potpuno uništilo život i zato sam svjedočio. Otprilike u vrijeme egzekucija na Vojnoj ekonomiji Branjevo, pukovnik Beara je razgovarao sa pukovnikom Cerovićem iz komande Drinskog korpusa i informisao ga da treba da se obavi trijaža zarobljenika. Molim. Ljubo. Slušam. Alo, Cerović ovde. Slušam. Trkulja ovde je bio sad kod mene i baš tražio je tebe. Ne znam. Da. Pa mi on reče, ima instrukcije od veče. Da. Da se izvrši trijaž ovi. Prekinut je. Neću da razgovaram o tome telefonom. Dobro. Ajde, živio. Kraj transkripta. Dežurni oficir iz Palme, šifra za Zvorničku brigadu, zove Zlatar, šifra za štab Drinskog korpusa, i hitno traži da se pukovniku Popoviću izda 500 litara D2 dizel goriva. Palma. Goliću, sad me pop zvao da te nazovem da mu se hitno pošalje 500 litara nafte ili će mu posao stat. Hajde odmah. Zdravo. Kasnije Palma u pozivu Zlataru insistira na sljedećem. Autobus napunjen sa naftom ide u selo Pilica, a da prevoz treba da organizuje pukovnik Krsmanović, načelnik saobraćajne službe Drinskog korpusa.